TV so. And so Yakopon Tradian Pond, the Adom and they will mention efficacy and said they will see whom a chino. I know Bojari, I Bojari simply yet. Aye. And Tino mini general form, and now the Chichen Komaka Crafa Santa and Pumtuni and Koso. Na ene Kumasi traditional council na no masetna asetna no sabe yo nyina ni so yure tie ne chika kra ko digwe sonko Canada ntino said odi achireja na nabo achi ya mababio Nkwantakesehene na no matna se ya ene so de wo ho omo hwaka e de ama yiro akotoko hene ntino sa na ha mane ne sitie general wa hanom ye twetwe nkomo kakra de afa mama mani amani kwan so yure ni hon man ni chi said ye fisem sitie nyina na emon komo general mo atnase ye ne na ho ye di bako yo enen nananom Kumasi traditional council aba setma yen chedan tanhu bi say that zero na ana meka se me de mani frɛ je me ba ha no asetna we ne ye beka putupuru asetna na say enye de ye ne da asetna no se buru ni beka se bi emergency emergency okay nti ano na ye beka no twin putupuru na se bi ne si ye na o se na ma okay ye nim de na mo beka ho asem na so ye gidi se e betumi afa eye konfanoche aya sabia ho nsem yura oni ha na so odnano atuma ma aya adokotafo ene asefo na san kwa adwuma so nti ye nim de na mo beka no ne empre ho no ye beje di se ne no dwuma di ne befa eye saa gite ye hu se regional minister so betwemo eno as ye kai se eye MP for more parliament eye se nkombeko aferi military hospital no ema asrafo na mo manko nti ni nyina ye ne bi am gidi se ne hospital asem ya tawi asoso ya ene se ntimi nya adwuma wo hwe oforikuma ya resabia atwede ya resabia ni nyina ho nsensem je se ne wo hwe ya resabia ho asem na emu mi gidi se ye beka nsem no be taa wo konfanoche ya resabia no nti ko bi dwen se ebie bibi hu bi na asi nanso hu no amafo enyare ntomu nim se yehu oh bibi anye hu se enya aduane di enya nso no na asisi aye nam ha ya mete ya mekasa mano ni gwan purum na me da forma eho na be nsa ya sabia ho hia eho no hweme sima be minu me santema me ko nti ehu pa nso amanfo nya asem hu se ehu nti omo dwen se ebi hu na ebi hu na nso anya de omo dwen fa no aya sabia no a yesi ye mfa ni pa na doctor fo ne nurse fo ye ya yare fo no ene obi atumi yare bire bia obi an ho obi atumi yare bire bia nti ya no ne betumi abre nti reducer no ho nsiamu na omo hia na omo bedi ho komo yo general say ye no ana say bia enya nkra no yen hwe na ampomdi ho asem de say no tuna se enim emfa me ho ise ye nyina bibia betumi ato yen ko ye chi kakra concerning we no enseme kokosu meka hospital hall issues what the equator eba na say boy to fa kakra de aba na say afi etwa mu no e na aban sesan e baaye na na yin nim say prof o kire na oye CEO ma Convenes hospital na ono an na ode adwi ba say operation ken emwa ayasabia na yura so nso afo hu na nko nso betu na mo na yura di animu na omoto bibi din Hill Convenes na say ya register say different company and can Convenes ayasabia na Hill Convenes na yura nkofo bedom na edi healing we fi say no musuo so wa hwe akofra ayasabia ni sika na kululu na ko ya ban sika na ha enya kululu nko a we ko ya ban sika afi we bi no na so aban ko na yeye nya sa aban kra na yeye o nya aban je ho anto no na kofra aban sika na ko sisi no se pese koto cement ya na aban ka se ya de ebian junction to omo account no na se ma kwan se ni sika free one from my account the tabo ato so a very retarded progress nti omo ye se ye ntie no free ayasabia no ho na ayasabia no ene de ayasabia no obi ane ne ho ne mo be ye adwuma bom na se de pattern se omo ye ayasabia ho dwumadin Hill Convenes no se bia omo pese omo de ebia pipe boba bia hot na se ye nye ne si omo pese omo de bia three machine a se ni be no mo ma ye adwuma bom ne mo omo ko di sika mfiri ho na ko ye se ya ban ni sika ya diska na fa top an diska na ye si na sensen bebrebe nti enam sense omo tin na bra sesan ba sesan wo no
new CEO no aba no o say no head of department e hospital ho a oba no no person o say sem nkofo bi diska ba say nkofo bi diska na nkofo bi diska no eno no nye wo adwuma say CEO a hospital bi say eno no nye wo adwuma okay eno no da ne pa bi a no ye wo board o mo da no nti obi diska o mo board no say aha ye be say say you know nti if you work on your anti he company no bi kopem say we meet say Australia for bre 100,000 Ghana cedis na same say you are aiding anniversary no obi so bre 300,000 Ghana cedis okay so they support he company no nti ano ne dwuma ma hu say course wo ho no na na be na otwe mienu ni na ma panyin ha ma kan say what the new directive bi aba say hospital bi any ho kwan say obi so obi kwan say obenya yarsabia ayarhwe enkankane ayarhwe edikari healthcare ana first aid okay and na hospital no so say omo ha ye different nipa emergency no e fe nipa dia Samsung 37 sisi ano mafa nipa edusia ba 61 and nipa be dia 30 e wo akire a omo SOD lives o chance omo ba bia tra di omo atrakata aba say if you know o yare na ohia emergency sere wa hwe no afa konfano chene ba bia en hide betro free ministry no anase free konfano che hospital na yarsabia no na trokata management no management na trokata de ba say omo mpa ewo emergency chese putupuru asem to a wakotwa ahwe wanya accident ayema nipa 37 ebia Samsung mi ho nipa o da ho dey 61 edusia ba ko na nipa be 30 edi line so nti se wo no yare na ani nim die ba nso so aha o yare ahwe no afa ho nti ne dey 37 afa 61 nipa 30 twan na wo no ho bi fa na Ghana fo bi kan say antwa yi na Minister of Health e dey letter ba say CEO ni trade nti ayi ni kwan say twena so e was asem no kazema President Mahama say memma hospital bi aka say hwe obi yare na minimum wa ya CEO di ma no ene say fiade twam ya suspending na atwumi no na doctor for no so mo nkwa adwuma na nurse for so dey ba so mo nkwa adwuma na for regional minister so no aka so mo nkwa adwuma but man ko Santehene na ba mu ono mo kasa wi na afede omo ye so mo nkwa adwuma na nra se sen hu say MPP for minority for no ye so mo nkwa afere hospital eno se amura mu ne hu ra so nti bi jiri se ni nyina aka ho na no hu say ayarehwe asem no hospital dey anti say hotel me tuka na me person me da me tumi atena station adama dey ate ntuwa ne na ho a me tena kam na me ba me da saa hospital dey yare bo wa ye den a wo so ye de ko ba bi e be sa yare nya sa nti obi a pi e toso minu e hospital etimi tu obi a ba bia na ojidi say asama managing the Bible ntino was it wrong na from so go one about the cancer me hu ne say enye wrong na so omo ni hu kwasa mo cancer bi say don't me can ni kire mu omo mo ye adwuma hospital sisi ya no omo nipa omo free abontene na be ye adwuma CEO na okoye no on de no kira no mo de ne ba ho drone do nya adwuma ho nemu de oye CEO sisi ya no ene ne management nyina no mo hospital wada dada nti DNT na mfie dodo atwam no edu bronya na Easter enkrofo prepare yare bebrebe no na yanse mo bi ama ho na mo tama basa mo misa de okoye ne say de na esi mmiri bi atwam a enche ye bia nti ya na empam obi a ho ebia na omo yare na de bi ko offense hospital ebia na de bi mo ko sontre ebia na de bi mo ko agogo ebia na de bi ko tafo ebi so ana mehu se dan foforo bi kra on chen ho a omo betimi de aye ad hoc bed dan foforo mo betimi de kokoko ebia na sa na mani nti na na empam obi an free hospital mo bisa na mo aso na mo ho nti mo ana na mo ye nti ade na mo pese mo dan mo ni na mo ye bi foforo se bed ni ho ampa ye ditum but mo won nema bia na mo ye a nti nema ba na bu mo so a na mo de so ano de ni si nti afede mo se mo san so ano bi nti ana se minister na ye se wo twena so se what hospital wada dada nya afi na do aba ho unya nya CEO no na o ye head of department and am ye so say o ye adwuma kakra sa na o be head of department yeah in unim hospital ho how unim and am unim se de na mo dada nti nya afi na be ye wo ho ene na unim ne se na o push abandon to do something about the health system me nya sure because ono akasa no se bi o ya ban appointee nti o ya ban mu nipa and o buy no he confirm project no se da man ani nye ho nti niam wo say ye no wayi nani
Nene nye ho. Asa oba na obi diska na fankusia. Emu bi ha say fa ne say ampo bi diska. Nipa kro diska no de tesemra no mu hu ne e de aduru ni sika ya say ho. Mo monto aso. Me nam diska na fanku gina court. Me nhwehwe me mu na fanku gina court. Ne ncha asem mu mko adu. Na dwuma ne nto aso. Hwe hospital ho ensa yare. Ensa yare. Na me ka bibi ncho. Ye ka Confanote Teaching Hospital ho. Enye hospital wo yare ana akọ ho. Ye nko Confanote wo yare ye nko Confanote. Ya anye Confanote te say Manhyia hospital. Tafu hospital. Suntress hospital. Ho de wo yare ana akọ. Confanote ne ye hospital wo yare na akọ hospital fufuro. Na emu ye den na nka hospital ne de waba. Nti asana beba na hospital na wo no ene Confanote edin komo omodi ka omso ya yesi ni nti ye de obi se ni se ba omso okay na omo aboabo ne ma no twen wo nti ye ho ye referral hospital just wako baabi ene mu aye de no ba ho nti ka nye primary health facility ene sanction ade tech omo teaching hospital no eno nti ne wo Kumasi Nurses Midwifery Training College wo nti that's the first thing. Secondly no hospital ye nsayare a business ye na ye kop ye ne yare ne kopa yare he ba hospital for no omo yare mo sa no nko an ne hom also making profit. It is supposed sa anya hwe kra sa nya mfaso ni kwa se boka. Okay. Nti se mo ye dwuma di bi wo hospital ho na obi aye hospital gyina pen bi na ye se obi diska na se obi na dwuma ya ma ye video ma auditors me check ne ma de aduru nyina omo ye sa na ma nyina wi a ma ye nto hospital no so na de word bia fa no ko gyina mra nim ebo na ye fa no ye nyi ne hu sika na japade wa ye nyina nyi ho ye de betuma ye fa no nyina anya no nemum ye nto aso na start new sika free because hospital no da wa na say ya say nyina na ye ka hu obi akoto me fa say air condition esi wa na so bro ni air condition we do be na say ba san ka air condition ni ye adwuma na ye ji sika free omo mpepa ya resa no ho kakra akra bi tutu ho aka nyina nti a business entity. In politics, when you say a couple of them once some day, but when you say, as a NDC for no drink, so one can year There be one why NDC. Then I mean, sir, think more expertise could be dean, no, but you obey dean. On say, you're a leader and your manager. Your leader and your manager difference. Do one say headmaster for be a better school be more. Now so there be a headmaster ba who feel what that dey. The enti say nipa kroba no or ye nema ma ye hu nema bi ntia. Me na me take doc Confanote see obi adi. Ma me nyini pide na so ma beto see obi bre e betwam ko. E so prof nkwa na ebo ne din. Fi so no nkwa na ba no hu se hospital ne hia moa. Enti wo be no wa anya hwe kra no e wo so de wo beto ye no wotumi to aso. Okay. So one me apejama ko so wo ba de okoye. De okoye na. Nti wo ba wa o te so. Uba yi nka ono ewe one word bi no beto aso na senka ona na mo ye campaign fa Confanote ho ne ma be na nka akofo ho o ayaresa bia ne hia mo na komo ye ho ne ma na so ba anya ne sa ba we the general and ono so de yeni no manen kasa yeah nti oba so anya ne sa hospital no ba ye no o si wo koye no abo ma ye Confanote say kan no be kai mo ye obi aga na ye de ho a signboard kakraka ni posters akugugu ho na nkofo your contribution o na nkofo ye program almost my 5 minutes of my time no na e dey account o Confanote say ya say ni what ha say na ugo say oka anya bia ho kan nkofo kakra koma 10 cedis o say 5 cedis bi kra no ma yi di ama o nto no dey atum ni nyina no na epeja hospital but if you say we buy no ye nte ho asem bia bi dey kan okre enya strike ye call ye na the last time I take Confanote edin ye da be so say wabaye no sabi wayi ni but doctor wabaye no bia bibi in fact office of CEO the only time tin the answer no oye ne maame yi oh man fans re asampa na me kan chiro no o ma ye brother the TDD there be because wabaye no he Confanote ne enti mo maybe all work here underground and that say a prof no work here underground now nya da bia no gina camera ni so now we hu say those times no say a party bi na ne nkura ne gina ho no mo de bibi nam ho ayi obum se ho anom the list of my contributors canaba ni na na microphone kran me kira de so keep update public na teacher say wa Asante region na district bia no a teacher for no tuatua obi an tua ko 10 cedis e me keka bom de be contribution okay de enti an se na ete ho asem ni ye mo teacher for di
nti yeso pese de ke bia so kra ya tete internet so ke bia probo sen ke yeso aka mo Bi ADUMASA TV 100,000 bi. bo se ADUMASA TV say asa e bodin e mo yedi nana so de ta ya yeso ya tia sika ya ntiwe ni nyina se microphone kran no mo tia sika no de tia no say business entity otu hia sa onya sika no ne de hospital na mo aboa hwe ma me tro ade obi anim tam accident beto ye Okay. obi anim da ye yam betu obi anim da ye tibe paaye obi anim da atretu Okay. and now you mean so young you answer na bedo kwa buchi na o se so anu kakra wa ha na konfa no chenye adwuma Kumasi hospital baby na ba Okay. nti ayarsabi anu ho asem ehia on say KNUSC hospital musi on e be fa nipa 800 up to na abanye ho hwe sawia na e be fa 500 aferi e be fa 500 ofori krum ne twede a ya wi adwuma minim dodo aka be fa nti ni nyina na ya ade e wo say big hospitals e wo say senka ni nyina wo ha nka konfa complain no komu nyina bi be ko ho e na meka se no ordinarily no enye hospital o yare anka e ko nti omo call for temporary sami team 9 win nka omo nko ho omo na ko ye no ayeti ye hwene ye ni ye na ye ko tafo sontreso enhia nti other hospitals awo bo din wo ho no man komu kogu ha no no na ka ho no emergency for so ho ntire wo because the tech see dey be fa 800 na hot some pa o tech no so wo nanim chen ye normal hospital wo ye mantem no ndika ye mfa ye how me conference so wo hwe afere hospital ya eno so eso ndika tese omo wo atwema nyina ho na nkombeko wo hwe eye sawia hospital bosomtwe fe ya se side hopefully na ho na nkombeko na tech so nka ye wo eje so dwaben sankemu ye den ho na nkom so beba nti na nka ni nyina asoso tafo se o mo ka be ko gin no ka na je se gin de na nka ni ba krem na hospital na de on be ko ho o ho ha o ma hwe o hwe ti se tafo se a o mo to mo ye project so ho dan ni sisi so masara ko na tenant wa dan ni sisi wa ya first floor second floor ye bu ani ai ground floor nko a na e de feel it so and dan ko bu a ye plaster bu ni akoye mo bibia nti ni na ni ma ehia ye ti gin se nana no mo dwene sa kwan fa so mo ntimi ama ne ma bi so yakona ni yo general yeah share educators on a point no omo ye no politically ana say the say me who say MPP boy ni de NDC boy ni de ana say general na me bisa question bi say conference champion for ye yi wo mo aban bi aba no yi ni de ana political appointment to aban bi aba o ti the honor person or the nti as but ya no mo nyine keke omo pe obi a somehow no o ye related to field no nti sem you into me family CEO of Convenes hospital because menye da menye nurse menye lab menye bibisa ntomo hwe saare no so kakra na ye yempum din ya politics ye di kan ye health star adin tinanka form hadin kan ye hwe doctors nkomo oyinu bi komo anka san hwe na chese omo mo ayen we say ye yi panyin ni ade no sen kan no bebo a afa politics ntonchen doctors for union e bi organ baako na omo yi omo apede o ye expert bi na omo de na to anu mmiri bi no ye mra na nkomo asa trans ye yi bi sa no yempum din ne de eno na ye good sat but wapim sabre no the what system na no say san post nya aban na e bibi du ba bi ne be hwe mfaso e wo so se ko ba se ya de ma expert no na omo atra ehu ni fa o se fata na bi ama no ida ni me bi also meet criteria bi also meet ene ne bi also wo ye obetena so wa anya na eyi na fi ha e be boa nanso befem sabre no mra no de so ye se etika di nipa watu yi no sisi ano oba president craft be san yi na fi ho ba say ana nka mo bi e bi aye ma na fatna so an ke be kama na ya hwe de wo so de ba aye yan hwe ada hospital si MPP for ko gu won mo ye dede ni ade baso na omo kasa ye dede ni ade na aban hwe so nye no na ade mo ba 8 years omo anhwie NDC ba ye omo nko ho mo mienu sabre ye de ho ntanse bebo hwan
The tennis MPP near this no. Or won't be no so say I won't tell me a kid where be. Only I say coin back. What done I head and I tell. It's second on your one convey. Maybe you know Accra. Who's a continue opinion in Qualibu? Okay. Accra, your 37 minutes. Your Ghana Police Hospital, your University of Ghana Medical Center, your Greater Accra Regional Hospital. And now you're no free one SIC, Hospital, Accra, Ghana Social Hospital to Accra. Okay. But over the Sunani Companotti. The Sunai Companotti, do you Companotti through her a Companotti? Would need Ubia or Ben? The Canadian iron kitten, Niniam Kuma, and on the say me many son who nine, Ibiana or the Brosa, who nine, and I said, Tafo, Dia, Son Tresor, Agogo, NABia, St. Patrick or offense. Ibia the Asamai, the no, the Wag, and Asamai no, and Ibia the Wago no, and I'm Sekufu, but sir, we will let take it. Tech is o can't take me that's pa. When you say Oko Legon, when I'm school 7 years. Oko Legon, your students started to school more. I said they were taken. Any old Legon hospital, and no so to say Manhyia hospital. I know all Legon Bontone. And San University of Ghana Medical Center. And no health tourism. Say I say hotel, I sign hotel, I say hotel, health hospital. And San Nuguchi research center so. Legon what is a bear me but tech no just one. Do you remember Legon? We school near where we are in hospital and no school inside. When the Legon hospital. Okay. And Sunday one University of Ghana Medical Center. But what take her? On said the Jason is Legon hospital. No. And you know, minimum said this 16 years was 19 years in January. Until we have hospital assembly, MPP near this one the money right. But say and this also. Until a restaurant. Na sir, didn't sequence want to incomplete. And I'm just almost in I for almost mine. But I say when they were by me, the Casa, I be with why. What's the damn can say and this in a wabam to yes, Rena, on say a offeric room, there was a rear, there was a day or a ferry. Sir, what is Jama Bunyan? Yes, here we are, so there be a camera of which a 94% complete. Yeah, Saddam said I'm because the me come from my fast so I will mean and me fa ho. The me me ma wo menye nua eno ano no. Enti yes say we as yes we ebi say electricity na ni ho. Ebi say anya ho ebi say kwan no na enye ebi say there be nya kwan ebi say hyenwura mu. The hian say we ma na ye de akọ ho. Kwan fa so ye ma no. Me de me fa ho. Ana de me ka no ehia pa hospital no anywhere just for say be say yare a business. Into a business into no say start say ayarasafo a sky be teacher no e be ma hospital no e moka okay na etimi a regenerate sky no ho na ye de ehwe ne say ho beto ye de mo so hwe akakra film ye nya obi anya de hwe de bi ntima mo me hwe ne say e be say yare nko a o a business entity yeah a genesis sky ma ban employment so na je bi adwuma fa nipa adwuma na esa to sika ma ban enti mema ye nhwe no se esa yare nko a so uzu so dey na ma sa dan nyina kechi mimi hu ne se ye ti Kumasi ha no ene Asante region ha no yimi bibiri wa ya ma ndis ne MPP na ye dedodo enti be hwa ade esi no MPP fo bi afa ho de ye na aban no ntimi ye hotel bia question obi say no na so abem say okay na so tena so mfi ngotwe no oso so dey na oba na afere hospital ne ya ma mo se den percent jana mo so man wi acha say nti de ono ye den du den de den du den en say hia me biem sesi o ma ne nya adwuma ara na me o ma ne nya adwuma o mo nya ma ne nya adwuma nti ma say o ye MPP ni na o ka ho asema yesre wa me ka say bebe mu aban no enya say obeso so aban so nenso o de ye mfa ya no fefa aban ho no nyema ye inde no ne enya ha de hwehwe ye mfa ya no fefa aban say ye ma aban na dwuma no na sade no na dwuma no na ise ne ye so no mu enye yi aban ne nyina ye ka aban ho bio
enti yeso no manye enti de betumi aya ne se ye besra na waye bi pen maybe atwamu kaja edwai on na daroma ndc aban adamahama breso na ewie first one no o san hwe ayi a friend say kwada so dwa o hwe tafu dwa o hwe aso ase dwa ndc abreso na mo wie mai enti on hye na ono an ho nmunyam na wonya din on say free baby for emergency or Convenes. How will it be if we were to say Mahama Regional Hospital? And your official name by friends are. Because I'm just sure emergency or never for emergency. Yeah, never hosa. And in Abras, we are a bit like I said Mahama Regional Hospital, Mafurukum Hospital, Mahama Chede Hospital. Yes, yeah, the action in Munya. Into on your mind, Asante Bekaino. Asante Bekano, 4 year emergency one, mine, ye kaino. Say, President Mama, ye my Bekaino. Nti onye bibi mai nti me gidi say saa ni mo address mai beboa ebe my employment but more importantly advance business care for hospital ni general ene yeda sefa e wo sa kwan so obisa for general form na ye tie ne nka no no so na dwen wo ho e wo eye hospital ni Convenes Chieftaincy abeda bontin e no so kan ne de e de fa ho no doctors na kan say wo mo kwa anese for no so say baby abo na ho na ne ba di wo mo kwa no say oba ya no to da asa wo ye politics me ka politics we nya MPP and this politics or internal politics or you mo say ma support to next time mo ko bibi a benefo no mfi mo benefo no mfi say na akoye nti no mo so ko support see wo school say ni teachers call strike a nkra ni mo ye pipi akoda na so call strike esa na akoye sa no mo nyina akoye kan bi so no omo kira anwene ayarefo no so but some call strike at least omo mo da ho no mo so nyere omo mu ana on so baka se so anwene wo mo ho so no so ka so wu ana mo so ra kofi akowu ana na bi enye fine o baka se yesu si anwene wo mo ho so omaka de na omo niema bi ekoso yesu se yesu emfi ye omo ha no fa yesu ye e na omo nyina na niema omo fam nyina fam so omo so betimi ayare bi nti ono anwa call strike mu yare a omo be kon nti nya sa na ye de kan asem nti na yira no mo kasa nya sa na de kan asem mo grievances am be tumi express but more importantly no obi anya na afam de nti wo ni CEO no on try say on be man na ho kwan government fa so be mu no o so sa na kwan so na ko betuma use different means me hu ne say nanka e wo say management no ne Metro Health Directorate any regional health directorate edi hu kom say problem affect ni eni kwan say kom be announcement didi kan na san kom no Metro Health Directorate any regional health directorate edi kom say de ekoso no say ni na akosi na kom kire mo bia so do mi say aye bibia fa ho tumi hu ni say management no omo ye mfonso so mo de sa alert ni babo na wo san kom ne omo panyefo de hu kom didi kan ana de toso mi no na Minister of Health no say enkra ne kuma ni kwa so fun kodwa nti na o sen komo di letter ba consult letter no o sen ko start ye conciliatory as o kaka ansem say oh de maka ne nyina ye hu na ye hu bibi ye no bodi ko na ka behind the scene wa blast o letter na e ba ye no na sabi hash na very hash na odin na to na e wa letter no na odin nti first mistake ne ye management but na health minister na o sen ko no so ema or lessen the situation no and nothing I am say BBC no na ni kwa say minister na nkasa na respond I was saying PR of the ministry so na be yan kan say BBC ba ono no ajabi na ka ya dem PR na wo kra na ka so sheti because what a minister na akọ sign letter bi sa na o ma de na bibi ho tinka phone beans anye Ministry of Health no o ma PR nya mo ma doctor mo na me eba sa de ha Adamu ye live. Oh yeah live. Ana monken. Sisi me. ADUMASA. Ade asem no mo kan enke. Wa asem. Ye ka Convenes. Hospital kakraka enti say ya yesi ekọ omo ekọ strike am ye wuwo yi. Ye etumi basa. So omo ko strike. Basa o ma anwene Ghana for.
Me who said the America because me my father also do. Me emergency red zone. Me who said the America. But all the you know, I think that maybe it was a good course, and maybe it wasn't a good course. It was advantage and disadvantage. Advantage one, me say right now, and I've been up say na confirm not a hornet acquire. And disadvantage or your strike one way and say they say will be yale emergency and nine actually a car born near your bar, muko strikey. So we will. Oh, we answer so no much the farm cost strike. Imagine, it's an only one disadvantage. The bus are dead treat now cost. It's demonstration, no demonstration now. It's a strike. You know, a advantage and disadvantage. Advantage in the machine say, am I buying adrenal cost? You be saying, "Never cost for not changing the account." Disadvantage in so woman say, Nipa no mo free strike ne ba say dem kwa nipa no nso lemba. E yo no anko strike. That's what I say. And they say, yeah, for not che. You say aban bi aba no be panyin no da no. Ye mpom din e dey politics. What do you know say? Na panyin ne ba o MPP na o NDC. Some people na so ade oba da MPP na on ti ase. Say panyin na ba ye yi na ba no. Oba ono so be politics ana. Na say nye no na party kan wo ti. Be wo ho no ma ye mfa politics enko. One be ma ka tell say obi ye CEO ana chinti no. O ye NDC nje NDC semwo. There be. That's not the case. You are pointing and apart from one doctors near appointing or mono. Only a call point outside the be on your doctors on my head the conference. And now union and now cool. And Professor Dr. Bedouin, grandson this year by appointing. I'm also NDC appointing. On your doctor Nibiana. The doctor. And today, a bass are suspending the doctors for some more strike. Ebi another ATM my politics they know your day. Maybe say yes since so France don't know who or ya dey come or boduma. Yes we party about one corner from bra. Yes say I want me say no match would be so ojebo. And MPP won so mepam we even though we adwuma no. Enya say adwuma sam ne ehwe. We ase ensesan ye kokko odagya so cha we dey. Wo Yeah. Enti kokko ne akosa ne dane. Enti u ba je say conference ye take conference enti fo na atena wa ke hu progress enti e say obi ko na obi ba. Sa na tie. Okay, MPP for blame me about say hospitals are free. Say we are not depend dey you on here nye. But o say MPP for say almost say we are not na buy for mo NDC for so mo so buy 8 years na mo so ma me. O mi no dey na be ka kire wo. We are say on. Ye ya pa ne say wa betena so mfi wotwe. Wo na ase ye ma menka say ye na ye to MPP ni. Say wa betena so mfi wotwe. Okay. When Timanya wie we free so obi buy afene ne can say e corner afimienu o be ka chen say afede on complete na we complete yanka one complete ya say ya franka o bank ejina ase sa na tie enti se okojina ho yomko soldiers fo omko minority fo ko afede ho ya soldiers na ka say soldiers on papa o maso because mo matena so Akufo-Addo 1 Akufo-Addo 2 yes, some Minister of Health ahodo. And this is also by maybe so call you. Omo by Emre comment man yamo so ka asem baye. Enti no nipa na bedi be ya be ka chen say ugojina kwa demonstration say na say. Yetimi frank agina ase. Emmo mo mbeye adene na politics na ye bibi say we bi ni de. Ukoye ade politics say e ba sa ye nko anim. E say MPP abako wanye NDC so abako wanye na mo mbeye mo madwene say ni no ukoye demonstration. So I say, more yes, and MPP for Nkra, the Anamasa, Massam Pra. Ye no more netna Santi Memuha, Mahama Dimfi 9 year, KJTA. Momo de KJ Central Annexi. Most metnas will feel what I don't put that drink near ye say, ye co politics or na me, many political student near your best center. But the Yanka ye, I health system near boy. I did the MPP for Yachi near Abidjan Santi Memu MPP na Santi Memu MPP. Metro na Asante na MPP na Asante na ya me ado Asante na MPP na Asante na MPP na afede yakwa na akwa ebibi de ho de bia ABC ma me onim se be interview na of the o hene ya trust one yeah sure said the conference chair here no wa ma awareness bi aba ho wa create awareness bi say
sisi ade e kwan na ho no uti o ya enyo ho ne de kɔ na wo se de mu aye den no menti ase o regional sisi na me ye krom ha etwe ye kan say obi enen ko fiti kwese en fa na konfa na ye wo menhia wo ho asko man ponkra hospital si be ota 4G ye wo hospital si be Swame hospital Vamedi ya mo bi ye wo hospital si bi akaka enti so ti pa wa wo hu sa hospital no no mo da kogu ho na dia kogu konfa no te okono anko hu doctor ena doctor ni ti mo de ena doctor na twam ena doctor na say shouldn't be the case konfa no te die mo den ne de kɔ ho doctor na enti no say ne yen fa na mfa na nkwa ha ni arefe no de na fa ha na ko yese na yale ketua bia obi ti pan na yere bo ne kora na osimele ko konfa no te de konfa no te bra na obre no ntina ho na very choke konfa no te ne bra obre ni na obi so ba bonte be ka se ho ayema eso so yesi wa meka ne yi ne kan no no kan no se ho ayema se wan kasa tiri ase yi wa yi bone o e se ho ayema na wo ba ne pamo ba wo kire ba bia ko wo ba enti ono wo ka no kure wo se de ekuro na tum no te ne yawo sana asem ne tie so say sana situation ne tie for all this while I so mutumi manage show bia situation ne tie for the whole wa enti we ne manage mo ana so mutumi afa underground management akasa dan say wo de tie onu amo to dimi emu kakira na ehu na wumi aso kakira obebre obetu wan kasa ti wa ye yes o ko betuma pekwan bi so management akasa na nyi say ofiti aba bon tia ba keka okay mo amunim kwan na mo nkyere ekwan ba bi konfa no te mo amunim kwan na mo nkyere no kura ne da twene anim da wa ye mo nkyere o ayesa twene na abon kyecha ontene de be dire no credit we panim obi na dia post asha wonsa health minister ho wo problem a so bra ne ho so futi a abaka na bontene enkosi da be ni be twan trache Ghana fo nto no da bi o pese me hu se enkosi da be na ye twan trache Ghana fo sisi adi ye nkoyi yes ye koyi adi wan kasa nim se wupra udodomo na onwe on se kire da bi enka no krenche danfo me na na o se enka no krenche danfo ense danfo abro sana de netie yesra ni enja ise papa no ya de pese e bo na baso so aka no kore you suspending me why are you suspending na se no credit true no mum ewia so obi oka no Yesu Kristo bat as so no pro kan ye ene e tan no e Yesu Kristo pa de enti ne kun no ene no krenti enti no kore no di suspension kro o ye hero e se e bo na baso de bie ma se ja ye ka obetina so amanya hwe afi na mba ye wi na ede politics o ye ka no kre na akire mo Mike ne da ye de me ka ne mo ka ne bem pa mo ka ma adwen kire wo mo bibi anya politics na de ma bufu ne si etimi hu nyansa ye ko ye hospital bi ani afa camera wei ni afa camera ne de etimi nko he na akufuado no obi e yange de mo de camera ko gina ho obi e de hia obi e okopre ne ho ko se wi ya bie enye na radio music ka se light kura na yen connect ma Greg international Greg go se wa ho hwe ne mu nko na yen krofo de yen yen kan kura nkyerem MPP ne wo mse na ye wo yetu mi se ma to ma MPP 1 MPP na nze na memento aba me yen se sa franchise mu ahwan ni na ma we naba sha e be kan kura za ya ko wo wan ne ya de bi mi de to aso ne ya asam na din ana ya mo se metina na na se ya yan ka se ye boja ntukum se ya ye ko na dia dia yo hospitals ahodo no a ewo ho na yenya nkom no ayese NDC o mo behwa yi ama ya no msunsi wo mo de na wote ho no abeto sewe na se wonye na ba akoti bufo na so akonwe ne se so bi so aba na onye na ne se to je wada embi before ye se ye kamo so mbe ye beka eti se obi so ya agenda wa obi na akwa e bo ni e beka so no na ye tina hoy enje wo samba nkwala one person na bi uye wie one person na bi enya mahama ene se wo pe ifamfulin frame dia se obi abeka so na ye dia ene anka anya de da bi aba akodi bufo ahenie eyento aso Queen Elizabeth wuye se na wana na ewo George ne koi na
Queen Elizabeth bai ena ne baba eti ne ba chance ba obeka so kosi ahimfie fufuro be David de o ma meeting no to asoma innovation kakra se bi na se o hene panyini na adima prempo di kan ba na ye 1924 dan museum dan ena na prempo to so bi ba to aso ena popu areba obeto na ase to aso ase so wo ya ban no wa meto aso a wa ojejire ontimi ka so hene fufuro ba nti enko boy hene fufuro no so bo sa den no wa nto aso wo betena so 8 years na esa nka aye wanye nti NDC fo no so ma ba masa monye monye ba ina ena yale hwe ma menka se bi ntrew hospital e di aguri aside all jokes yade enim NDC ni na yade enim MPP yade enim obi bia e de ade a okay guy obi simi mu se wasemi ma wait yade enim MPP na yade enim unimu se he doesn't know mami kaima. I see this guy doesn't know KJT market was built by Otunfo. Obrofo ne na me ni akwa. I see we win him. O see NDC fo ne be see. Say you run see. Yewra KJT ayi ma me nkyerɛ ba bia na sign yewra mo for Brazil ko press ayi ba ye. Na yi ni si. Na yi ni si. Was I 10% be ma no aye o. O aye me ana me dem me fa ho. O ye mo tu fie na aye me asa mas ma no na metia. Ma me nkan ase no na. I say this guy is idiot. He doesn't know that. NSC na jare yo mate. This guy is an idiot. Asa me fa ho. What na fie no atwere. No one is Asante no one na. Na o ya Asante si me tin bi. Esa be ka say. Onu person tell us say we bo nim. Say be odi matema na e na aba. So ati ase. Nti aban ba ko ne ayi. Ne etuo ne ayi ne e kira ye ni se. Yade enim NDC malaria medunyame e ba ko zongo ko hwe. Onim se be MPP cha. Ade zongo kwa malaria. Say be ho na e example. No. What we go about to be ale malaria. Ho no aprapra ho kama di ho ni zongo ho na mutumu di. Zongo da ka wonti yale na e ba onim se o ye NDC chama onim se o ya se eduketia. Onim se o ye chama wuntumi. Zongo da wase. Na yade no so do kotu dia doctor ni nim se bi oto ma MPP ma ni. Hwe no be yo. Enti yenye ni ye na aboa ye na nya Asante mahu ankwa. Na ka we say for kasa Asante ma na Asante fo mu dem ho. Ba na so say ka senior so. I musa question na me dem ma nya mitu na ga na so kan kwa dem me mpena ni mu ahwe kwa ma be. Dokura na won pa na say. Na we asma me kan. I say a opinion the Ojobia opinion like Moses. Say dem hwene some nim tem afiti me. Sa na akro beto de so so F no sa obi ana de. Any de ani. I mean hwe na me comment na mami enhwe bi mo. Na question dey be. Question. But I just I'll plead with the government on say best with all due respect. Say anka ye be hwe na anka ye we no. Konfa no che na say tu ka say me na moment yo o say amanfo bu nsusu ma enkran ho nya mo de ai e say de un say to muni aba nso la na ma fin kran ma duro ha nya me na twom pa am kan say nya me na do lew e to de den no e to de bi na wo ma duro ha yo ye hwe say de say na se fo ne aban mu asonfo fie no o fu say de na se be ya ma fu say nurse no kwa konya say ebie yanke bi benya adwuma ayo ana yemi no mtiti fie anase fo mu go fie imposti wo de na obeka me nye nurse adwuma da ana mba nurse so fo yi ale nurse ko hospital mo na boa ye mo na boa say ne be na ne say o de sometimes no so say yen so nurse fo ne yeti ase say sabra yi nya mfa yi no ebeti adwuma foforo bi for the meantime na ye fire so na ya adwuma fo no pan ko ba nurse o say e wo mu sa de ba he untimi ntina ho a say nurse ne mfa mi ntina ne mete ho sa o da bi if be nu as in feel position na refi nursing na ukosua de rate mi visa me mete history what is history me nim we history nyamba what is history government democracy me GK so kan general knowledge calligraphy tene ne yakeka hu na
Yeri na e bebu ha won kai journalism school I say ko bi no bi na ko African studies ni na ye nim why you say question about African studies question be never Bantu civilization we are cracking our brains out but all the same yes raban no you say they be na ban ti omo hwe na omo consider certain na Ghana ye nim komo foforo na hospital for say me ekodi akira esa be na yen so check akrai yen ko busa question in them when you say yen ko yi na afido be busa me da bia o mote na me fa ma o bra da bia e ho asem nsa me menka evidence me busa me question no hu ha na di moto fa ha fa fi oh yo ayimo no ya Daniel Kwadon ko yi the life na hine yen ka sa we get let's go find and special so we go yi so yen ka sa yo yen ka sa yen hwe e ka no say bi ankwanta aha wo kro aka yesi obi e konfo bi akwanta ho na ogunsa bi ogunsa abodua se afi ono de on de so yo man konfo e na fie na omo pen we see no we see no nti ono no se be ye sunjwe beba nti ne fie bia anya omo dia no e me de se ukofa we ba o man konfo mos on so yo man konfo on na yo man konfo so ye busu panyin na ko ho on e busu panyin na tetem for busu panyin ni twa o ja busu na ma me so man konfo ni me se bosom odi asem de onim se bosom edi asem de e na ayo man konfo so to bu okra na wugina man konfo nda so na so bosom na adwane agya bi wama oh nipa bebre he won ma bebre na akom na ya control bosom na adwane agya no nti onimu ntrekese no de yes sabi asema ni a wote krare ne brare wo ma so konfo kokko akom yim eyi abanwa edi aba no de natena so aka semosima fa hu kobodua na sabi se atanofo dadru ana no nsuma nkwafo e bia ye hyese bia na ya atanofo da yewura ba na tano nna wo de ne se to so wo no bosom se na adon sa to so na aka so akobodua ana onim spiritual honhom sem na ne yi me mpese ana me ko emu bebre so ba wo na so yo man konfo ne se wo te o sa so nua ana kurobo yeso konfo bo na esi kurobo so otim bia no kogunsa no yesi kurobo no antimu bi otim bi we say na we uye se na sabi omukoye hene ba na ohene ne se wo pampam ma power pam wo so konfo bi anfa nto pampam no nya de ne sa to pampam bosum na furu su seti wa bodam na ne nam ho aha na bibia ye bia wo nsu so ana bibiri Ansana Asante ne ebe ka asem ono ade na botre no ahwehwem Asante se wunya botre pa ntatie mu na hu ba bia ne brebo no ene ne kwete sa ahye enti se wo wote ho na sabi Asante hina to ne bo na che se wo hwehwe asem ama na wo wote ho na ma ko bodu akogina di ase abodu ene dua ne de nke ne wo bi ho oba ha ye wo bonsam bo ha e wo yi wa de bo so wo ene so ba akogina na kanche so hu ne hia na mo amusumu di akiri mo ngoka se konfo bonni o si kono so timbi muna na se kra mo na ye dome mo so na mo on the so abofu ni nyina bia ai se so fu bia wa kono no bo mpa no ka ton so nte tons na se bi tam kra be den mo sa na asem ne kse na ayi no abusuafo no family no o mo che se e fa na e koma wo mo no o so mo mfiri ho mpo o mo ya hoho yebra e ka asem na bakwasem kwan ya fa so ba o mate so de man yire eti wo de man yire mo na yire no firi mfi so se na yire ni fi ofo no so mfiri kurum ho no mo na ti kurum ho e free me to be anim say aman hene yes Asante ne ba nkran sa dua ya nkwanta mu na aka enti dua nkwanta na wo yo hene ba na o ma me ye de enti wo na o se ba no e free ono se bi oba na e free ono na je se mo peden wa akunu so acha na mo peden wa akunu chere eniema bia so ha yi obi kuro mama kwasem na no di ira kan no aneda se wutia se obi a wa ye history on history yeah oral tradition method oral tradition and we are oral can say oral history and written history and sanya be archaeological method ni akofine we the ira kind two things combined the oral tradition and the written
and na dia komanya me ho se BBC ekọ ne ba na ma ohenere ezi eje kru ma ohenere eti sebia yanka ya desre dia na nka akosre aya na bua de bi o ma chi de me pese mi hu ni se ho se ekoba se na si bua de ma fa bia na mienu a aka efodie ya robe kan efodie de ya aha nya sana pese me kire wo mo yanka ma wo mo firi ho kra na sese na pese mi se o metima sa be di bi enya so betima be di bi apamo no ya mo ate ade na sese onka ho eti ka wonka ho no eno so ntire se makuro ne mo mi ni pe ni kuro ma me man ye tin krofo bi kan so mo ti kuro mo ye tu omo si ye ntu omo sa na de tese bia ye bu asem na nkwa se kuro no firimu okay man chichire ne hu bi se on sa no mi nya de shi ontumi ndi akonya no de bia no hene na hu mo bo se ma ba akonya bi nso ayede ama o pepe mu na asma bo ama se pe mu no anya na obi so obo bia ma na so mpa ne se toilet ejina so bo ana bebre ntia se jam ka se fudi na na ya no ba ya de amenchiro ade bi bra brofo bae ai ko fa Kumasi hye na anyway ne bae mun se nya nkrofo bi o mo je broni franka na mu no so CPP so bae ti CPP ni sa time bi a wo nye CPP na ya tu ni de CPP ni abedi ade wanya de hye so na abedi ade sabre na sabre no ebi achem oche hene kura nkroma yes wo tu no na onye CPP ni bebre kokọ so nti afe na eja antefoto nyum se na de ato de da ni achie ni na no se tu aba bi wona cheche man abubuma ba so onwene ansa na okuma na so onwene wi ansa na oye den a ono ane ne ma ona aba etia ebu ono ma obu minim obi a onim so de hye wo kuro bi so pa so na onye de hye ewo ba bi bebre ba e ka se edi sa adwene da echi ne ba hwe asufra e ka se ayi onye de hye nche so wi ya no oba bi didi oba bobra be sankwan fufu so ede e ka se fufu bi so ede kama onye de hye nche so ayi wawu na tina kuro na bu kuro na nkoso na nkuro no a ya na yebebu awe ne so munya de hye so o ma si o ma hemfie ne sansa no o metu afiri mu ana se de wa ba na wa ko sine de onye de hye no na ye de si ahemfie ebia na fanse sabuhwa ne wo no mo si ahemfie o ahene ne te ho de ntina si ahemfie fokuro no tu betu afiri on betu kuro na ahemfie na makuro de bia on na busua na onu ama amto no fa sefo ne ade ohini betime wo mo ba so de mo ntena ho no na ahemfie de kuro ne dia na yenka hu so bi wo se masi ahemfie ememe dia ebia ankwa ma me ase me na me si fie ne time enye sa unya si ahemfie dia da so ahemfie abaye o man na japade ho wo bia bi bakra na ahemfie ono beda una ade usika si enye kuro na tete ti se wasi kuro na wo mbedi hene na wa ya so be si ahemfie ayese wa bedi hene o sma kotoka no so ya tu na on san fancy o anka fancy bi me na de ka ana asentuma wonam ho ahye sheti bu ade so asentuma so de ko wonam na nim so betonto wa me di ade na atonto eno de oye de beko mo pentuma mo nkoma etia wona eno de hunamu niema na yi de oye de beko unya wa baba no wa ye de hia ba wa ba de ahye na yes sam si atu obi ojini na cha so anya betu bibi wo ho wo betontoma ne wafire bi na ate ase ne sabi enye se wo ye de hye brand sabi wonam wo hye wo ko ayi ase wo hye shirt na ko wo front ma ko ayi da enya akonya na bedi na front so ohini bi front ase shirt ko ayi da tinya ne ayi no ba odo ko no so wan de bedi ne na ato enti ya akonya na de asa ye wa shidodo omo a esa e basa so dan mu obu ho was matum obu so was so afiri ho wasese kunyada no nkunyada ne koda na dia obu was so afiri ho da kogu babi de sie amerika ti intro akonya obu was ma fa akonya tuntum de akosi akonya sebi ye ya amamre ni amane timi kantima honhom na ehwe ni beche foforo isa sampa sa mo dia se konya tuntum wo no ne ho na akonya tuntum na ma obi ye hene sa so bo konkonya so ama ayi ana da pa menu obi ya e che so yo hena na so ne hene ene ya mesima bonko so hena ma wana asema boso mpan hena ma and they are 2 feet enti wa odi kan no ye hena na so ne o ye hene mo wa akonya tuntum david
As a man, I can say. I see. Man, yeah, so now some would want some of them, a whole crowd of investment for. If we be asking, I must throw more. So it's not blow, it may be any. Sabi, let's say, also saw what we wish I'm more baby. So that blow. Many hot, many that squad no more time. Now, maybe say if we be cramming a bush of food or my Abesimon, Tina, and person make a can, now cook can warm, sir. Into Uncle Honum. Yeah, didn't come off from the Dim Puntu brass and Tenamatia can I made them from Puntumba. Obisio or Senabroy, I want to Senabo and Puntu Beneco. Ubia Bidia could not Puntu Banati or Senabroy. I want a Dim Puntu Beba. Tapahina Quay Bayboard, invest in Tapa, stay in Tapan and Hawaii in Tapano. And no win. Intiquia Senabroy said, maybe a team by never man one idea in my and then it be about your queen, which is a Senabroy. No more Mudia, so quite local graduate in Amofe. More brebinia. Yeah, man, too many mammy, dear. We remember him. Too much of the Fatapa. I went to a Monte Carlos. I had a bit a gay, a pattern, Dolly pattern as again. A coat of many colors. No, me and share. Yeah, no, back on the ass upon Panese. And also, what you fancy, no, the Aquacoma, a UFO. The ass upon us, and I phone or Tamian on this or heavy. Let's see that. Jare. A jare, a memo for every day. Nitina, and Estina, Madame, you are chairman, dear Madame Estina. It's all UCC. You, I didn't be my young call, you can say. Unconsuatry. Miss Row, in your train can Santiago. Miss Row. That day, you know, person of a cubby. And then you have a remind you cooking pulling. A home can Santiago. Party. You yati. Umpe beati yati. Your Cobo World Cup, Ghana Cobo World Cup. Now, Ghana, they are in the able. Ah, more than Yari. No, I don't want to Ghana, yeah. Now, sir, what company? No, no, come on, I need. Ah, Ghana, I can't say. Well, yes, you can make work happy. Yeah, quay be senior Sabay. You could crumple in your say be bit more queen in quite the same. I mean, never coffee be a possible course. I did. Nigeria, I just be a possible. And South Africa, Mexico best show must stay because they are free. I go for South Africa as a media, but you're more of a cacre. The crew for be sure, so mean to me count. Their course of South Africa. Sometimes once you people more now, more my government, my history. Okay, general and the more vast and anti-munim. And some of my South Africans are so to say. Or more independence, and no more, you know, my dear, no one to you. On by have a piece room and India can one no so Munima. We don't grab one son and more part time and then can only now move free. Oh, Buano, so went to me. As I found for mammy. Well, to me, I fix so what. No, so Chromaka say Ghana, the independence is meaningless unless it's linked with total liberation of Africa. What a Brofana and Chromaka can say. Yeah. And he say, and then Ghana agent, none in your be home trainer. Now, just say Ghana agent. And Cromana the boy. Now, Croma boy movie and the Mocassim in any class and was a force at it. What good man, now South Africa for no empty and yes, South Africa for that. DSTV in South Africa for that. Shop price and home. And can see about them. Yes, almost on quite. Most might be Guanum. Yes, you bet my network. You be say quite an idea. And thank I shall say, yeah, car. Yeah, die to Toyota. What I say? Now, who crom no crown about Mamma Cousin President? It's excellent. Also, yeah, the whole one at each look, call you can answer and walk. I don't want it. As a proof. So buy a sentiment, papa. Ye zongo ye why. A free ha, Coboban. Who could run my zongo muesti? Who do on my case a honum class sebi, and your zongo, you know, zongo for an and so much a chill come a canena of a boba, a whole night in Ra,
And then Omako Mama Asante for being no more free baby crash of sitting down. Baby, and now we can say, yeah, it's me got and I want what time I just got now. Can they know because of what Andrew says, Kenya, yeah. And it is now, and so I know. Almost is one Mamma Crawford, and I want to edit it. And Jam sad the noise until one person known for one Madame. Our funny going out when they go. The white and I didn't have blacks, Mamma. Never before they go to see. Rest slave, I can't. See factories near you or where do you call it? No, Crophobia Indians, one and then get down. American. Oh, sometimes you've been in the story. And I didn't hear you almost like a Wahano. Who came to business saying, yeah, can't say, I know about. Ano brebrema ba to ye hwehwe Ghana for ye hwehwe mu a do the sense say obi ngwasi asem kwa na ye pa na chese jaja obi di ngwasi asem kwa na ye pa na chese jaja. That shouldn't be the case. And then Matisse Raf no ne nkrofo bi to pass akọ mo na ne ye no ye can say demonstration means South African forces so to omayi monko ke ya the all African countries, West African most especially, and e ka bu ma ye sa demonstration bia no see a pump from Muna. Come to say, Ubeto, a mammy, Alaji Coco, Ubeto Kakanka. This year, I can say, South Africa must go demonstration because of a crime team office. I can't so to bomb myself. Ratchet Betnam. Ah, Betnam. Give me away. I did Jim. Papa, you know, can say South Africa must go them because of Accra. Empty on head office. Hey, are they? So, you ain't called for so be from Kuma, be from ya. You could say percentage in the ya, ye crony, ye say, and I won't chichi crony. What I say? Danny Panangasa or no South Africa must go. Or no Ankasa won't come. This year, old Julius Malima, with a better all African countries must rally their support Africa against Mexico. South Africans, you know, rally against young Africans. Now, I can Mexico for what I say. So, support South Africa, South Africa. Me support South Africa. Name me, mammy, me, young Ghana, and Casse, a demonstration from South Africa for Mongo. But yeah, and say, yeah, you should be doing it. Should tell him what I say. Yeah, Nanka, so much money now. I cannot do money. Now, with you in a beer came. I said, you could be a song. Who's your Asante? Now, offer it. Any of you could do and could answer. Be Asante forecast. I give it down, baby. Yes, if I may you free was a mammy to me. Na Kubema Nkwantakesehene. I said, no one. I'm so on my should be. I got yourself a home baby. Never, and that's our need. Problem, Fay. I'm not saying another year and I'm really. Then you know I'm telling Life in you. I had a question. And to get say, one I found Ralph. How yes, I don't. Or no, Ralph, yes, and on only come do banana what have a year and Kumasi. Who come do cough and I'm a quarter. Oh, no, if you want to so free. One freedom go. Which I said the deep party say. Young cousin from which I said the deep party say. Yeah, Ralph. What can be concerning Pamona? You see a Pamo. And you can say a Pamo. Yeah, Mama was a woman classify a young classify. What I say, you did ya check. Yam Pamo, name, yes, and say, oh, my, you man, and they say, you can't say, you wouldn't. What I say? Na say Chrome how we invest, we don't invest. Because yes, we Nippon here Juma. Surprise. Yeah. Good minds. Ah, we yeah. Empty boy Ghana. And once empty and year participate. You use Chrome ha.
You bet to me live without MTN. Any regulatory internet. Yeah. Any I'm a chimney service in ya. Now, the same service we have a uncle. If you ever try to Eddie cash as any MTN, none did it. Star call, never. If you start call the bar space, if you space the bar riba, and if you are riba now, and abadi MTN. I did be a Mrs. Sano. Yet me a boapayo. Etin chim na te say the uchinchi mo bi na kana ntisu. Uko abepa aba won twa station bio mewa. Sa na ese ye omo. Ye di nyansa kwan ye de. Ye omo sa na apam omo. Sabi ye nyansa fo. Ye ma Africa bi ankotena ba bi. Enko ka say Ghana fo kra adwombo no echim. O say anu ye si ye Nigeria fo kra so mo kire say ye nipa bone. Ye kra ya pam Nigeria fo ye omo kusi kwa ya pam omo. Won say omo di bia ye example. But say ye na ho di nyansa to na wo ya. Ebebua wachi say we di Sanko foi Ghana for ya the video yo no da ko to social media and then you for the video yo Ghana for the video ye no da ko to social media nti ade na ye pese ye ni ya eni kwa say ye demonstration etia yes ya ye man for na sebe omo ye government apparatus omo achinchim network ni nya adwuma enya adwuma na ya ka che ya nkofo e da Asante na be ka ya nkofo ye South African ni be traja what and the way the obet na kwa informant kwa we ye informant o mu emu kra ye say na na obutri ka mun firi ho na mon kowi ete ye dia me bwa na boda fo ye ya ton aba ye television mun kowi so no na to kele nyina so na ye hu se sika ne beba Ghana afi wo mo tim na 2 years o tim na ye so no ma obe no be dwane akọ na eto no sisi e wo bi ai sam ne ko na wo bi mi hu bi chache no na mi yusu ko fo Why dey interview now? no kra na sisi mi peki bi sika wo to bin to me and tracking sika wo to be me obi sika wo da bi da obi an frame nkan kwa asem say ma send 2 million amana 2 million this now send ma dey man that get to best but a man for network me media to media yeah man because me move yawo but MTN we are off our sika me you am sika be nka ba ko ye 5,000 20 man this year e dia women me sa ko na nya asem na nya asem onu say na no 300 cities be go me phone mo hon ma be 20 minutes no be afrem say wa send me 300 it's coming to us for I was nice guys will be afrem me what I know they say aduma ho wo ye fa the back permanent no ye wo che no you know on so na go man mem pam no and if I permanent but ko fa say wo ye aduma o ye aduma be 2 weeks 3 weeks no pam na sa onu onim ko no ehu no ma kwatra be no ma fa e fence laptop no mo de ba man for enti ye su mi aban su ban ai say ma ko ya ni akoko ni asaba na kwa bi na game su ban na ese Ghana ese sam me echichiri kru ni na politicians ni dan say ade we mi na me toye me kwa na maja no ho na de obeba eso obeye die no so kwa no so abi so mo no so kotofo and na ha Ghana sa Ghana is one of the best country masa utima unya problem Ghana any club do say unama obi bu sound say yo obi bu sound say unya wakodo mtu abia ultimate edition bia na problem go but Cote d'Ivoire una ba ku bi ni nsa ne bu sound karate wow Ghana ekuro bia but man na ntisa wo bi wura mu dabi ekuro ni na mom ye security ni na enye go ye bi ye to do I say ba sabe wa cha woni obi a de Cote d'Ivoire so entienu na ese unya kuda unye twi ma menkasa wati unya kuda unya santi twi and now we can kotie say na this na wo unya kuda be de o ka de bo de bet ma ka say Ghana for say ara na particular na ho ido peki ni na ma go ni o be he nipa du but in the right way say abanu understanding authority say magana ni bia ko ye demonstration ya sa na mom le be fi nyansa o maduma nyina ai wo no o muta no ewu a ayi ye no no ye magana ni o yake pabo so betima ya Ghana mo en fama no mo ni na sika nka na ye ndi sika ala tani bia ni wa na duma ya kese pa o de bema sebe am friend bia so wo pa I am penning for no ye na nanu maka o si if you see a image of life image of God into oyibo bia ye ni ntenya popo
na South Africa tanta okura sabe omo ma akra empe omo akuru mpo omo ma o omo pa omo go from kwatinya aduma South Africa omo pe cook ne omo pa omo free outside ba di acha 30 seconds na ba edu ti no omo pa Ghana for ni bia wo unim Ghana for me man so timi si omo so je but do you free here across South Africa mo sa na now the same member Ghana for the twa mo si South Africa for ni do pam Ghana for ni bia wo ye mema ni kokoro bia so a ye anyamfo bedam ka kira wo odi mu ba for na kwa African countries ni be Abraham mabushi afọ man ye mema ko aduma chi mo mo tie ba mo ko tie ne aduma sa ye bo aduma sa what as ye mo kedi akata ibi ala ta for ko ko o mo se o mo Ghana for edu o mo Ghana ai ta no fre Ghana oh yes o mo Ghana what ya ye Côte d'Ivoire wa o do so ka de ne to ade Côte d'Ivoire for nye Côte d'Ivoire for ne ka de Ghana for na ma na ye obo twa ka de ne to ade wa abo to de wo che da no abi em kakra no aka mafuka wa na achi Ghana ni kwa ade obo to e me ka da je ba to mu ko no ma ti change to the sense ade bi o wa ne bo no ye che da ma yo mo ka ne ya se ni wo hura che ba ki wo sana wa mo for me ye me ka da je ade ye de captain is in our so getting the hand we are back in ya ye ni dollar oh enti ye su ye no say ye mpanyimfo no anti che o ma anti say o mu suban no o mu politics no o mu te parliament no am ye nsusu ya gina anya ba kwa si ya na Ghana nso Ghana e ye kura ye ka che Ghana ni kura ye nkum o ko African country ni ya o mu kum di party ni kuma on fa mo say nipa betuma tutu bekum ya America woni wona nipa be 80 something work class si ampa ni betwi to ko ba o ye bibi na ko jogging America ko bitumi kun say odin so ye violence ye make ada say ba ye kru Africa be ji so obi dey house so no obi won to kwa na wadu achi bi kra wo wo di ba bua mo so abo am na ko bi enti say anya ba ko ama ye kru no aye e di bi am say e gateway to Africa e ni aduma da gateway ni gateway ni suni ya ba ni ye but ya nkasa yemu ni yense pe yemu ase nkrani pa santini pe nkrani ase kwantini pe nkrani kwantini so pa santini so pe ko ba mema de ye de wura mu saa ma ekuro ni sense ne saa na etie because me ko 50 years you 15 1978 o check here from 70 back Ghana sesa be hitwet kwan sesa ya sesa oto na ne o Ghana na otu kwan ne wo sa o do ni wo so nti emwaye ye ko chi chere no oto na ye chi in fact pesa me nkonya chekro what I say ya manaka nti ya sesa yi ani ye ba ye chi ko na nti ko be do me be ba be ka nti rafu demonstration na we ndi demonstration for no way and I want to come and opinion like Moses. That will be different. Maybe we don't cast and we are put there is really a we are really different. You watch and I don't know who you know. I apologize. I mean, the enemy and say, Ghana, yes, and this in the chassis, the one, and this are called MPP about 8, we say MPP and men. Waba, they call 1.5 years now. I don't know when your name out because I yet. I went to we had mine. I don't know. In Chad, now could be before acquire bed before after now could see it. I don't know if you know more than just. I didn't know who you now have I went to my oh, I won't be. And from Sika. Ask Kakasana, and Fasika, and Koya, some hospital. Fasas can I win? Fako Toma, who be now discover for a baby flower, being nothing. Until a baby, I will say, the more credit be my eye, and then they come.
So ebi na ndc for you so only to be take your friends afabi ana say we anka omo wie ya anka hospital G anka obenya omeje na home kaka so na ka G wo faase for no oh but then G na ko yet dey afabi wo kwa kwhwe oba no wo kwa wo kai na wo ko wo ba na ade ade abafi obi a ono Grovely call no about malaria neighbor. Omo di yare na eba. Malaria. Na ntuntum wi no. Ana ne ba nso yare. Obe wi na ono ya. Na ne ba no ato. Nti Life. Nti die na Nti adwuma ye. Ye nja sa policy. Na regional minister. Ane your friends. Care me. Omo mo mani ko hospitals na aka na ya wi no mo touch no mo nge no mo ye mo baba. Me who regional minister see the mobile yama don come back. Escape wa. Then the yama don come back. Ye benya ajukum. Oh, Daniel Hena Jekum, Diabo. Ye benya ajukum ankasa original ankasa. No na kwasa ma ne. Ne Daniel Hena Jekum. Ah no bubu amam for man no omo yi na fi pani. Omo akrom tie ene ye first so far run about now regional minister hospital. Who ends at 55. Na NZ 45 and then who something who win the eye attachment I'm a fear 777 yeah man yeah man cannot na 20 years but the end the other thing go say other than that man say na wo ye the store na me nim na store what I say nti mo mani aba ho nti ye yesumi aba no ye mu sa say ya ye mu adonke ade bi ya ama de bia e do bi yesu ka say me na me be ma ama ni me na say be me na me be ye ama me so ya de bi ya ka be mo nti me de me ka say yesumi aba ni nti sa now the man ya say cha ye nso a ye be boss e dey say aban na msifu a Ghana no ye ne Asante no na se bi a me kan politics Ghana no ya Asante say dosu chem because trouble bi wa ha ne kan sa e so ti ase me kasa Ghana ne Asante na trouble ni na bi wa ha sei awona wa Fante wa ha enkra wa ha bibia bi wa ha sei sankofo no ye pra ade a ese pre na ade ne doso me me nsa Asante fo nkwa na tia to pra ade no afa etu ado what I say enu tana me kasa me nka ne say such a way asemi person che say Asante ne da bi trouble bi wa no ye nim say we awona ni we ya Fante we sei ye nyina ya futu afra so enti wo pra ade na be boa ntimi amofo no For house I can't answer me to. Sabi the house can let's ask me say ko travel. For house I can't any private. Say we cross what the water ba mti for house I can. Do iya na mata da maza da yan zango duka. Yasa inke magana ga duka. Ina abadan mu duka. Mu understand kamar abinda muke so duka kan mu yi politics da shi. Mu bar imani da zaman lafiya da zumunci ya zo tsakanin mu duka. Mu jara muka jara a Ghana muke jarawa ba santika muke jarawa ba bidiya bu yazo Kumasi mu yi mu da kanmu mu bidiya bin da dai yazo tanye mu duka Manhyia hospital yanzu mutane na zuwa mutane sun yi overdose yayi yawa afari ba kare ba sawiya ba kare ba wani abu yasa ba ya kare da ja bidi kudi kuma a ja a invest hospital sabo kuma don shi muruka mu tashi mu saya mu ce da gwamnati nan yayi ya duba ya sa kudi ciki a kare afirin nan da sawiyan nan ya so iyayen mu da ba su da lafiya da su je hospital nan su treat kansu don confanoci yayi yawa yanzu ka samu mana ta fita zango ta je hospital daga G before ta fito G ta zo nan wanda ba ta da lafiya ka kai ta G nan ita ta samu lafiya wannan kuma ta je ta duba mutanen ita ma kuma ta samu ciwo guda nawa don shi ya koya na sai bai don shi ba mu te ba mu zuwa ba mu yin komo don shi
abin da zan faɗi duka ba politics muke yi ba amma muna bidan zaman lafiya ya zo tsakanin mu duka ya so mu samu abin da zai benefit mu duka don shi mu tashi mu saya ce da gwamnatin ya gyara ferry da Serbia da sauran hospital da aka kare nan duka mu kare sannan mu je mu ya sabo kuma don politics da muke yin nan kowa ya zo ya taba abu guda ce bari ce je taba different one don shi bai help mu duka don shi mu sake abin yan hankalin mu ya so mu think positive abin da bai help mu duka don shi na gode yayin mu zaman lafiya ya fi imani ya fi zumunci don shi mu zamna as a one people one nation mu gyara Ghana da kyau don shi abin da dan fadi ke mun gode to da busiafo mai fa musia nom na yenko koti de ekoso na yebesan atoa yenkumo twetwen no eso tadu musia no medin de atesem no kwaku yeda ase White.